Pemirsa, tarif pada Jalan Tol Bali Mandara Pacang Ketincapang awit tanggal 17 April warsane mangkin. Penyesuaian inucap anutin saking keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR nomor 769 garing KPTS garing M garing 2024 tanggal 2 April tentang penyesuaian tarif tol pada ruas Jalan Tol Bali Mandara. Direktur Utama PT Jasa Marga Bali Tol Iketut Adiputra Karang Wedarang, ini penyesuaian tarif puniki mendasar saking Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, evaluasi miwah penyesuaian tarif tol kemargiang nyabran kaliwarsa apisan, anutin kahanan laju inflasi miwah evaluasi pemenuhan SPM jalan tol. Tetujuannya nih mesti kayang investasi memargi kondusif ring jalan tol, tur panglimbakan bisnis jalan tol, saha nincapang level layanan anutin standar pelayanan minimum SPM jalan tol. Adiputra Karang nugesang ring sajoning ngerakse kualitas layanan PT CBT sampun laksanayang pemeliharaan sah nincapang layanan transaksi turmaning operasional anggen dasar pemenuhan standar pelayanan minimal SPM. Jalan tol Bali Mandara, Tal Rajeg ngelimbakang inovasi ring sajoning nincapang ayahan majeng pengguna jalan. Ngenenin tarif anyar miwah sadurungyane tol Bali Mandara ring golongan 1 14 tali rupiah sadurungyane 13 tali rupiah, golongan 2 selikur tali sadurungyane 19 tali 500 rupiah, golongan 3 selikur tali sadurungyane 19 tali 500 rupiah, golongan 4 likur tali sadurungyane selai tali 500 rupiah, golongan 5 likur tali sadurungyane selai tali 500 rupiah, golongan 6 limang tali 500 sadurungyane 5 tali rupiah. Penyesuaian tarif anutin tertimbang inflasi Provinsi Bali selami periode siki Januari war sekali tali kali likur, kantos tigang dasa siki Desember war sekali tali tigang likur, anutin data saking Badan Pusat Statistik BPS. Inflasi Provinsi Bali selami periode inucap kantos 0,1%. Parwata Bali Pos nguningayang.